mayam bohan mokta khoram jari ngasi ge tawgade topic asi application derivative ki ahum suba saruk oramani ahum suba saruk sida ko tawdisi increasing decreasing function haibani masi ki matung haitare ga hojik tawdisi 6.2 ni 6.2 waraga mathangi tangent normal gumba approximation gumba si column ge ko maramdi hoji 6.2 siga oren 6.3 6.5 haitare ko masiga may na mo hitong pixie continuous tawraga di yam ta ko no ay da bo ibagi ni ko kan ge habanati ako gi matik 6.2 waraga 6.3 the 4 da na ko na waraga tawge 6.5 ta lake ko ado 6.2 di yung se 6.2 da high se function na ko gi karam matam da increasing kawgani karam matam da decreasing kawgani haibasini ado graphically yengagadi koina khangise function nama smile koina smile graph ma yek matam da ko si increase to ne base si decrease to ne ba graphically yengadi khangye ba ko ado graphically yengda khangye process mathematically kamai to holak to no derivative kamai sinna to no haba potone ba lak to se sida ko na graphically yenga na tamsida koina phangisi kaino hai tara di mone exi ko ni sida x1 haba mo lawge koina ni khat lawge ba suni chi yenga da khanga mani x1 siga x2 siga x2 na chawi haba sine khanga mani yengsi ko x1 siga la yibu value sina fx1 ha se ba sine pass duga x2 liya pa sine pass f of kada x2 har se symbolically hai tare ko ni fx ta ga function ni fx ni ko adu di mane si ko hoji fx1 na sini fx2 na sini fx1 ga fx2 ga kana na sawi fx2 na sawi ba adu di ko na fx1 fx2 hai di x1 ga x2 ga x2 na sawi na lawra ba matam masida function की value दुसु के दोबा x2 द लैबा value दना हेना चावना तारा अबा अदो तारा के दी हारिबा function दो करी ओरा कने हगा increasing function ओरा कने some interval खरा है ताने को some I n interval हम लौदो नि हाइबा x1 x2 से काई दी लौदे बा हाइबा I हाइबा interval द के लौदो ने बा सिना definition ना सामा हान definition मसिने के दोबा की increasing के मतलब सिदा एकोला सिदा function की स्माइल increase तो जलागा सुको mana increase algo mana ko si increasing dum ko ya yo si lagi na si bo si increase to deba that's no man amon cha deba id f of x lo ina mana bo to ya si mat x matam si da man hale se ai na x1 si da lawa ma ba x2 si da lawa ma ba matam si da f of x1 ka naga mana gani f of x2 ka mana gani ba hai da di increasing or da gi na tang se x1 da gi x2 na sawe na law ta ba hoin function gi value se होय चुमनगी definition ले यदि कहीं है बा function की value दसु x2 दुने है ना चाव गदबने बा by chance मरकता x1 x2 की value है function की value से मानना पोसी याव पे है बा मरम में दिन को ना सी प्रोसेस ना बके सुकाई दे बा सिदगी को ना increasing दसु मकरा मिथो खरने तमन तो एक सी equal to याव मगा equal to याव दबा मगा equal to याव देना लावे से याव जगह दी function से सुन increase सी मानवी साउथ यारो है बने increase से सुन increase तो रहने है बने अदना मानवी सर याव दरकांदना strictly increasing है वो इसी नगर ने और मानवी सर याक्षिला है सब एकदम सुन है लंबे दगी है मानवा portion का याव आमु को अदो हम increase तो बा मतलब जो कि totally increase तो बा मत है मरम अदना मतम सिदा चुमनगी कई हाय ने बा increasing function हाय ने दम सिना ने बा अदुगा equal to यारम जगना कई हाय ने बा strictly increasing हाय मोय सिना ने बा हाय द पोसे आइना decreasing की मतंग जो सब मने होरन decreasing दसु लागतु से x1 लवले x2 लवले x1 दगी x2 न सावे सी सुगम को उरा ले को मतम सिदा function की value x1 न सिनी x2 की नशीनी x1 नशीनी हो x1 की ना fx1 सिद्ध को x2 की ना fx2 सिद्ध को वीडियो है x1 है साउंडरा x2 ना पिक बने यो y0 यो अदु दी f of
x1 siga horen f of x2 ji yengu matum ke ba sum sawga ne ba equal to yawdana sum na decreasing equal to yawdana ma kai habu ki strictly decreasing hai wa shi na ne samsung na yam sam na mu hai ge hai la na x1 ge x2 na sawna la ba sigi inequality ke size change tawda ba hai ne ba sawda na te ko x1 ga x2 ga sum x1 amu sawna la wa x2 na ta ba du du haren function ge value ju ke do ba x2 na sawda inequality je hong da ba hai tare sidana ke do ba less than ya mu ke hong do ba greater than ya mu ke hong do ba less than on ji ba hai tare man ulta san ki bisina kai la ka ne ba decreasing da aduga sum normal da hong da pasina ke do ba increasing masi bisina sum gi derivative kum sina da vida diagrammically sum yenga da adum gi derivative kum sina da vida high bagi mo ne ba hojik definition ham da yaw bani ko na khoi da ta definition 1 hai na page number 199 da yaw bani madu da palli ba sing bani ne hai si matum sida ko ama su lai mana constant gi matang ama idi x1 x2 na sawgera sawegera function gi value se f(x) sum c hai na dum tara lai ba c have value ma the constant tara na adumana ahum subda constant function ge ma pi bani constant oini hai ba ki adagi matanga khoi se derivative sina ga ba se definition to do so correct tara ke definition akoi ge theorem 1 hai tare ko page number 200 ki adagi theorem 1 da hai se kai no hai da ko yeng se yari ko theorem de lak jing hai da akoi na mamang da tam ji ba derivative ki value se masi kari no hai ba si hapetang remind tau se ba akoi da hai differentiable oi ba ha ri curve gi point na da tangent unique oi ba tangent na yak pa ya ga da bani hai da derivative ki value guna amu kari pi ba ye iba tangent ki kari pi hai ba slope pi hai ni class 11 da amu sa se ko se wakhal singa class 11 da se ko class 11 da slope ki matang se sida slope is positive hai ma slope is negative hai ma ya ba kamai to ge hai ma tam da ko na I just minor about the x axis the inclined to the angle se some 0 da kida 90 bogi manung da rai vai de smile le smile sidi he achi 90 sat smile step oi se sida gi handok ta hai da so inclined to mong se 0 da 90 horong da sigi angle ji lai ba ado di ko da ba positive slope hai ba ado da ore lines na inclined to mong se smile da 90 degree saw hai da so ne ko yeng se my positive direction diga si wa na slope se kai na ba negative slope kai hai ba masidne based to ga ko na slope ki definition na derivative to la ni slope na positive oi ba slope na negative oi ba hai da concept sidna mu ke do ba increasing decreasing da mulak se ado hai ba aina palle ba makal ani sha si kamai to ga si na do no ha bu do diagram ke diagram tang ye aga I hala ke ko sida ina function ma ye ka ma function ma da ina sum shelin sumana da ye khala se my graph se mun ne si ko sta sumana tham ke ko hojik se ina sida gi horaga si ko di yeng ma tam da function se sum ka ba increase ta wa sida yeng ma tam sida na ka ba sum ka do ba decrease amuk ta wa sidagi si plus na mu ko ba sum increase ta wa ayine ne nayi din ta se sidagi na sibo oi ta raga na I1 thon ke ko sina I2 thon ke na I3 thon ke mathematics I1 da khutun ne raga na function se increase ta wa I2 de ne raga na decrease ta wa I3 hai ba interval se ne raga na increase tawre decrease laksare aina sibi apun si interval ama on level ka yengo taraga di increase taw siyawi decrease taw siyawi sibi matam jiga di function se increase tawde decrease tawde habu wahi sinagla ne ani magdaram bai tare increasing siyaram ba decreasing siyaram taraga di hauji ekona
graphically consider derivative si kamay lakto na yaman yung si ko. Ay nasi any point naman da. So any point naman ko siya ko. So increasing mo yung daga sila. Ay nasi da tangent ang mga siya. Namin si ko tangent ye. Ang singi ko. So ay si e lawas eh. Main tayo lawas eh tangent si. So ye eh. Main talaga tayo siya. Main tangent ka. Ay na humali ka ye ko sumana. Any point sa ye ka sa ye ka. Matam sila sige tangent sila x axis ta similar angle sinja. 0 amadi 90 degree marakta laibane. Loina. Ang layo ang nalari o sway ano sway ang paguna sway nakpada sila yung kala sa ko. Sway nakpada ang sila similar angle. Sway di as ay isang sama nang iba tangent ko din maksaya. Loina kada ba magi x axis ko magi marakta laibane inclination angle siya 0 amusung 90 degree marakta laibane lakanya. Sige matamsida ni ko na slope sinchi loina kali oida hadiba positive oida. Slope positive oida habidi kai haba. Slope ki value kala na pi hai derivative ki value. Adu ay tara gadi ayuna ahan bada derivative ki value se greater than 0. Greater than 0 ay kai haba yo si slope hai ko se derivative ki value se ko na slope hai bani. Aduga slope positive oiba haibadi kadauba incline tawbita sum below na smart to leiba haibani aba adubi nang na ayasi line silo ni thalage ko mo line si to kap si tham mo ko smile mana ya adubi nang siki increase tawdiba matik sida ko nang ye uba point khuding ti uba tangent siki slope silo na kai oile na aba positive oile na aba adu karagati slope sina positive oile makadi function do haiba interval with the kari ora me haba increasing ora leva yare ko point sa oren decrease to na tek sa sida mo yung to di yung sway na na wala mo lawo si tangent na mo yo amo dang yes ya na am ye ke sa ko ma na mo dang yes si ibe tangent yo si incline to the angle theta ha si ko si 90 degree de chaw do ma sa greater than 90 degree ho gaya 90 degree chaw ga di negative slope lakhaneba haibadi decreasing tawdu matik sidadi yet pa any point yet pa slope khudimang se loina kadaba negative ora aneba slope se ngi ba tangent ji slope loina negative ora kaneba haibadi sidana increasing tane ko ani sugadana if the slope x is less than 0 haibadi slope gravity badi kai haba slope ki value sida 0 dagi hantaragadi decreasing tare aduna derivative sinaragana yam line pudoku yaduni kaigumba derivative ki value sikadaba 0 dagi sauba habadi positive taragana increasing tare negative taragana kadaba decreasing tare adudi 0 ga manaba mata haga musula oidra derivative ki value na kya taba 0 tab derivative ki value na 0 taba habadi slope kya oiba hayelo 0 slope 0 oiba di kadaba x axis ta kadaba parallel of the line naman tali hai jaine adudi especially a colony sisi derivative ki value so na kya tarang mane aba sa 0 adudi constant function na tagi ne aba yare ko sa 0 dagi sawa increasing derivative ne ko 0 dagi pi agana decreasing 0 ga manara kana kadaba some constant function na tagi ne aba sima yare ko hoi derivative ki value sigi matung na ko loina haga ngamani ko sa adudi machine ya kyam la hem ge ham matam da ko na function na ko pi em ko fx equal to twice x plus 1 sigi function se increasing or kada decreasing or kada hai tara gadi ko na derivative lo ba f just x derivative lo le ko kya ta hai sigi 2 tham se s ki bi 1 se krami 1 gi 0 hai 2 tare ba no ne 2 se matam da kya le chawi 0 dagi chawi 0 dagi chawi bam phanga ba adu si function ne ke do ba increasing function ho yamane ene minus number habo minus da minus 2 tare da adu less than 0 ho yamane ke tare decreasing function hauji ena amata hai da bida fx equal to 2 harane kem pan da bida derivative lo f just of x 2 derivative constant ne kya tare 0 tare adu derivative 0 tare ke ho ne ba constant function ho ne so mai ta ga koina
derivative की मतुंग इना फंक्शन से कदाई फैना इंक्रीज तौगनी डिक्रीज तौगनी सब कांस्टेंट में तागद्रा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है याम लाइन ताकु यागने अब हौजी लाक्ति सिदे क्वेश्चन मखन अनि लाकने अब एक्सरसाइज ता करम मखन नो हाई मतम दा फंक्शन से हाई गिवन इंटरवल अमन पूरन मका मदुगी इंटरवल दुगी मनंगदा इंक्रीजिंग ओइब्रा डिक्रीजिंग ओइब्रा चेक तौ हागना अदुगा अमुना कय याकरापा फंक्शन नमा इंक्रीज तौरे डिक्रीज तौरे अदुदी इंक्रीजिंग हु तौरे डिक्रीजिंग तौरे अदुदी I1 हाबे थुगाइबे याय I2 हाबे थुगाइबे याय I3 हाबे थुगाइबे याय I1 दन इंक्रीज तौरी I2 दन डिक्रीज तौरी I3 दन इंक्रीज तौरी अदु फनमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अनिमक लेत्र अनिमक पुन लेमिनारगसु कदाई बोना इंक्रीज तौरी कदाई बोना डिक्रीज तौरी हाना इंटरवल पुथोक यारोजा अदुमाइन तौगा इंटरवल पुथोक हाना खंबा क्वेश्चन मखलमा यावसा मसी क्वेश्चन मखल अनि सिदा फोकस तौरा को जी एक्सरसाइज त लाखे आई डेफिनेशन अमा नि बु का होले गो या फारे अनि डेफिनेशन ओइन दे याम लेना रोगे सिदा मरो द पॉइंट लेना सु लाइसे अनि अखोय एक्सरसाइज त को एग्जांपल दबि म्याम यावे एक्सरसाइज तो ना एक्सरसाइज की एग्जांपल हाजिद ऑलरेडी होलगा पिथु ओगा लेना को दुना एक्सरसाइज ता करी हाते लखलगा येंसे याले को सा माइन तो से एक्सरसाइज से क्वेश्चन यामी क्वेश्चन 19 बो यावे सिदा मसी गिदी अखोय थ्योरी सु ता अबनेना एक्सरसाइज की याम होलगा के दुगा असिगी मथंग मादी मरी सुब पाट हाइताने को अदुदना मो एक्सरसाइज खकी ओगा मो होचे को मसी दिखरा ताकि बखर दुम सिलेक्ट तौसे को मा हाबे क्वेश्चन नंबर 1 दा मसाई दुसा माने fx 1 को 2 3x plus 17 से के दोगा इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर दा दुदी अखोय ना एन तबलो f of x डेरिवेटिव लोय के ना से 3 दुदी मासी जो दुगी सॉल्व कई वरेबा इंक्रीजिंग याम लाइन दुम ता यारेबा क्वेश्चन नंबर 2 सिसो e to the power twice x मागी डेरिवेटिव e to the power fx है क्वेश्चन नंबर 2 ने को twice x मागी डेरिवेटिव f dash of x मसामक तामे हबना ता e to the power twice x तो वो सीधी x नते मागी अमोहन डेरिवेटिव लो क्या तारे 2 तारे d सितारे मागी डेरिवेटिव से तो सिजो मतलब तो मत कना देगी 0 देगी चावेबा मरम मदना इंक्रीजिंग या ऐसे भी नखरा ले यावरे जो लाते से so the function अखुम सुब क्वेश्चन लक्ष्य है तारे को सुन ये लेना सीमा हाई से 3 दा हाई सीमा ना fx plus sin x है fx equal to kana sin x किसे कोई नंबर नंबर a दा या दिगा बाबा 0 दगी पाई बाय 2 होगा दगी नंबर b दना पाई बाय 2 दगी पाई होगा c दना 0 दगी पाई होगा सिदा इंक्रीज पॉइंट ना डिक्रीज करी दुगा सिदना अमत तौदी उल्लो सिनेमा ला क्वेश्चन हंगिस अदुदी अखोय याम सन सिदगी पुथोक से लोग आसिद लाक्से f dash x डेरिवेटिव अगे डेरिवेटिव का था cos x mun ले से को क्वाड्रेंट मली फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट cos की वैल्यू से सिदगी पॉजिटिव था यानी को सिदगी पुरो पॉजिटिव सिदगी नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट माने आदर माने बाय द पीरियड से फर्स्ट क्वाड्रेंट नद्रा 0 दगी 5/2 अदुदी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मासे पॉजिटिव होय अदुदी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मासे कैटेगरी 0 होय अदुदी डेरिवेटिव की वैल्यू से कैटेगरी 0 होय देना मासे क्या तारे इंक्रीजिंग तारे समान 1 होय तो माने b 5/2 दगी 5/2 दगी होगा 5 सी मरा रहता है सेकंड क्वाड्रेंट का cos की वैल्यू से क्या होएगा नेगेटिव होएगा अदु इतागा भी डेरिवेटिव की वैल्यू से क्या तारेबा नेगेटिव ताराबनेना कई वो से डिक्रीजिंग तारेबा अहम सुबसना 0 दगी पाई पुलप यंगदबा सिदने सिबुस पुलप यंगदबा सिदना कमाई तोबा 0 दगी पाई बोदना अमु इसना पॉजिटिव अमु तारे अमु कई नेगेटिव अमु तारे हाइदि पॉजिटिव सु यावे नेगेटिव सु दोने यावेबा हाइदि इंक्रीज सु तारे डिक्रीज सु ताबलो यासिन लेबा सि इंटरवल सिदा ससा इन हाइदि दो कई हबा इंटरवल अमा की मनुंगा इंक्रीज तौरबा डिक्रीज तौरबा मदि हाइबा फंक्शन दो कदौबा हाइबा गिवन इंटरवल दुदा नीदर इंक्रीजिंग नो करी डिक्रीजिंग हो बोई छि ताराने असमान तलका याम लाइन प्रूफ तौबेने खाने को से नेक्स्ट मथंगदा इंटरवल पुथोकपा अदुदी अइना क्वेश्चन अहु मरी होय पसिदा या मन दिल अनि याद्रिने को अदु येसे क्वेश्चन नंबर 4 5 मदम माने अदु क्वेश्चन नंबर 5 ता आई हान होतके क्वेश्चन 5 दा कमाई तौदे येसे कमाई तौका
interval puthoktuino increase tabagi mate decrease tabagi mate kamana puthoktuino haibase question number 5 tu taronge aduga question number 5 tar matungda ai theory di kitang chitha bakha yaure do 5 si hek calculate in 5 si exercise la is doing definition ta inga da gyan pa hauna bala kane ko theory da proof ma chama yauri the definition ma sama hai kalo boda madu mara maga sigi participation ge matangi patana mo exercise ke tawse yare ko se question number 5 ta man hai se sigi function ma pi se se kadai dagi kadai pawdana increase tawi kadai dagi kadai pawdana decrease tawi ko thu habani akhoi zik kan du se ko kun increase ta ba decrease ta ba function se mone se ko so Sibirina sibirina increase to ba habidi positive tane ha derivative ne gane ba negative ta positive siga negative siga ani higi samjin pham jaga haidare asi ho critical point kan sinara kan positive sa masidi ek tangent di scope to kya wena ba zero tane ha bana cha di scope zero ta ba jaga se kadai kadai do ha bidu puto edana adi magi left from the negative ta magi जी सम पॉइंट थोड़ा फोन इंटरवल खर थोड़ा यानेबको हाइबदी अखोना डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ताबसे कदाइदनो हाइबसे को थीदोनेबा अदुदी अखोना प्लस तवसे 6x² minus 6x minus क्या 36 सिकी मतुंगा now f dash x derivative to the 0 anonje masi अखोना करियने मतंगी 6.5 तक सिना critical point काना critical point पुथोपगी process नि हजु तौदोइसे हाबदी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ताम जका सि काई दम हाबदी दोइने अदुदी 6x² minus 6x minus 36 equal to 0 लाए 6 नंबर में डिवाइड करके वैसे x² minus x minus 6 equal to क्या 0 अदुदी इनटू तौबदा minus 6 ताबा plus to bada minus 3 minus 1 ta budi minus 3 ka 2 ka budi x minus 3 have maga x plus 2 have maga equal to 0 budi sidai la ise x ki value se 3 have maga minus 2 have maga pangya ba x ki value se 3 ka minus 2 ga hayo point jidane function ji gi koi gi ka tare mai koi sin adi point da ye iba tangent gi slope to kya wan ba 0 have jaga ta ne koi na phangi da sing se हजू लागते से अखोना एनी रियल नंबर ने हाई द अखोना एनी रियल नंबर इज माइनस इंफिनिटी दगी इंफिनिटी मो हाबे पोसिदा काय काय लगे से माइनस 2 ना साइड रे लव से अदुगा 3 ने तो हाई द x equal to 3 and x equal to minus 2 हाई बसे नंबर मोरेगा द होल रियल लाइन से मतलब रियल लाइन प्लस है इंटरवल क्या कौन खदेगा अम्मा अनि हम दों खदेगा ने तो दिस करिनो हजिक इंटरवल अहम जिगी मनुंगा अमने इंक्रीजिंग ओरम या डिक्रीजिंग ओरम या खंगे होय चेक तौदोनी करिनो चेक तौनी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव ओवर नेगेटिव ओवर चेक तौदोनी हाइबदी नकोई माइनस इंफिनिटी देगी हौरगा माइनस 2 फाउगी मनोंग द एनी पॉइंट नंबर चूज तौबना खरा छि कोइ वैल्यू सिंबल नुवागे द चूज तौसिको माइनस 10 हिंब चूज तौसि हाइबदी माइनस 10 दो सिदा सिंजिलो सिगी डेरिवेटिव की वैल्यू सिदा ददी minus 10 से लगी 10 स्क्वायर का गदी माइनस मांगरानी 600 लाबा देखो माइनस हो गया 6 into minus 10 चला कनी माइनस माइनस प्लस 60 माइनस क्या 36 अदुदी नंग वैल्यू में आवा पुथु उद्रगसु ग्रेटर देन 0 ताता अदु तागदी सिगी मते सिदा नंगी f dash x है ग्रेटर देन कना होयाबा 0 होयाबा minus 2 दगी 3 फाउ के द वैल्यू अमु मुसुस तौला से क्वादी लाइव दे कना तारे 0 0 सिन से सिने को सिंदे से 0 सिन दे लोन मांगनी तो सिने मा 0 मांगने बा कना फे होरे minus 36 का मा दे लेफ्ट कना ओय 0 ताइदना अब दी ये मते सिदना डेरिवेटिव की वैल्यू लेफ्ट क्या हो जाएगा 0 3 दे गेम इंफिनिटी बन से 10 से लसे बात पूरे सिंबल ने को 10 से ताले से ले 10 की 600 तारे और उसी माइनस हो गया माइनस राम जी 6 into 10 60 और 30 हमारे
ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯇꯥꯏ greater than 0 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ greater than 0 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ increasing happen karam kanana haba derivative ki value na 0 dagi sawo matam da decreasing na kadaba derivative ki value duna kya da 0 dagi pikku matam da haba ya adi 0 dagi sawo ani yawre minus infinity dagi minus 2 bo haiga ma 3 dagi kya infinity bo haiga ma aduga minus tabana ka minus 2 dagi kya bo ba 3 bo ma adu taragadi sigi interval ani se union thamge ko sigi interval to anda nan bi se sigi interval ani se sidana kadaba sigi function se increase tawani sigi interval masa sidana kadaba function se decrease tawani hana interval putok pine sumain taraga interval putok pine niyo ma tare zero ga mana la s ki value putok ani s ki value gana mera moraga kya thona thugai yangani mate mate interval de pona ma lakal laga sinjilaga negative taba positive taba check tawraga hai bu khatpane ba kasi am duru bana te ba yare ko se ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯇꯥꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯇꯨꯃ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ